Yeah, therefore, me chacha mo. Baby, I'm with. All right. Good morning. Um, I'm say another 3 days. Near tea issue be a CEO abesim. Wobno region. Abranti be a 28 years. Yes, we a footballer. This way architect. Ah, wakum nipa miensa. Ono enu aka ho. Twetwe bi de ahye fridge mu. Ewo abesim ho. Na ɛyɛ community no bɔ mmɔden a saa mmere deɛ yɛakyere no a awɔdam na ewiase wei paa Ghana saa ne ma wei nom saa nom deɛ kyɛ sɛ yɛ na ebi sisi but yɛ kurom Ghana no ntae ɛnyɛ yi kum nipa atwitwa wɔn ahyɛ fridge but ade baako a ɛwɔ good morning Maame Jane Ufori Prince Michel adeba ko wu mu ne se won se da bia me ka se crime wo hoyi ne fighting no collective se wutie story no se de call ya se yebo area ho community ne yebo ma ba so fi se abrantie chiri nyina no omo play major role wa abrantie ni chiri nim so se no na ya na da bia me ka se crime utu kwan ba abutiri as BBC wa abutiri ba bia wote a area ho no be say police be ba ne bia omo bele omo pay information na de and I say because omo nim say they work with the people around you know and na da bia Ghana me ka say Ghana ye be develop a ni nyina no ye nyina ye kan obi so wo hwa branti kire omo kire na just a community no emodin bo omo bo ye said the omo ka so omo koye report na still omo trimu ntire omo ne omo be hwe window mu a ebu eyi yes said I don't be born I be free police be banny be born no say all these things no a collective all the community bad together yet to me actually a branty now we so a comma yan awfo no one say pempi Ghana ye jija ye man so be a di 12 we di 10 koko yesi koko dana ne nko aha obi a ni masema make woman di 18 years say school kura no bibia ye frew e ma awfo no kan ho say oba or kwa good morning Jennifer so baz bia so call appointment bi say maame no ni 18 years say maame ana papa ana caretaker o kan ho na one ne ko etino say the incident we ye hwe ya isisi ye na brantie ne took advantage say nkwala no say be te say papa yi die ya odikum ni be ya omde ko hu ni sei say uja no wo say nani afi ye nkwala say me 13 years na mo secondary school or boarding house there but and then we are see you hu nipa bone for adoso enti ni sakola no ni 18 years we mu say nani afi 13 obetumi aye nema there but bibi or especially community bi a area bi a te say abesim area honum sa no bibi wo papa no ye den kura na maame wo ye den a no aka wo ba ho akoja no so men jeja wo service nipa bone for adoso abranti according to wo no onena area ho no ye din nti no bia kura fransusu ni se obitimi adi bone atisi se wodi nipa no koye den se wotwitwa hye fridge mu se wo ye cannibal o wi nipa obia ntumi hu a very serious issue. I know say this guy there say we know just say nasem ye di intentem se foreign squad ho kra kwa we on deserve kra so koda prison esan ha aban aduane no it we foreign squad and give ya na nko mampani we num sa de ye ma mo nche we asesa because boni a we di sa no sa nipa we uja no na se on na mo kra bi kra prison onya boni obeside but ni nyina no I commend your friend saying omo ewo area ho na besim area ho no the youth ni ade no mo ya ade if is utie news na omo pa dey play major role and sana omo my police for no so IGP ma hu say oye adwuma pa one ne Crawford the storm abesim because we a serious issue. This is very serious issue. Good morning Benjamin brother Ben Michel so I say we a very serious issue say you come nipa twitwa no serious abrante 28 years and then odi nipa ne koye it is such a person we your man in the munche waste time we cry say dey ne court cobra we no musa no ma
tente wa pe bibi di aye no we se pani bi kura ya wo no no ya ja no kura ma nipa bone for sa de ma ne nche wo wiase ensan ebi a enkodi bone bi ampo bi. So Barbara Williams money etino Ghana crime fighting no collective say hwe ye nuanu abesi me kwan a mo fa so gina so de ye ya ade ye but mo me hwe ye mo ani na ho if is nowadays no bonne seminar doso dodo enipa kum no adoso enye Ghana nko ho ai just about 2 or 3 weeks ago Somalia ni bi one Dominican ni bi se de na bai we kunu twitwa no de na hye abena se chima mecha we kunu ntino mama enye so bonifo na doso too much ane se boni omudi bonifo na doso ewiase do se chese boni wo nkofo tim ntino mama ye wo ho ye ni nko ye man ho especially na omo enye ni nko ma na akon ifa bonifo na adoso tinkwala no especially omundi 18 Ghana mama ye ninko so wo musa kwala di 13 odi ayi abe but mama ye ninko tinkwala no so na enhwe omuye so se bonifo na doso we asimu too much we just last month Kruman say Hollanda kwala ketwa fin wedi 60 years onene impra twempna na ma me no mo mpene so no akọ han enkrofo ama o ma be so mo mewo mekuni ma me nkuni nua be ma ketwa ena o mo baaye no be wo ne ma me sika ne nua be ma unfortunately ne nua be ma 17 ne wuye ne ma me ne wo ngu prai kola ketwa just 16 years it me plane onti ne no ewiase no boni 7 na dos ntumoma ye ni enko ye ma no ho especially na yemhwe especially here titi area bi nkro bi so saa bi aye no so emfi and if say nipa adwen yawo nipa trim bebre no na branti we ya che ne de me de so mo ye ne tentem enza se ye che ha ukumu bi a wo mu se wala de nkumu bi de but ye ne ntem ne ya serve sentence ana we ba Ghana de say e ma ne tena ho so as I used to play football. Oh, I see. I saw him so a footballer. Nyasem ketwa. I'm so a footballer about first division team bio today. Serious. Very serious. And you know, I don't for me don't be see. Right.